Alright. Ikaw na siya kewa. Paing kowos o nagusliye nga lanishalipan walang dig interest ko. But ako na akfasrye o nagatang liwan lindas fa nga kasing ko los na ingin ako de share ma katsuk den share na katfasna mit. Nas ko sa wikut ngayon kung fin ko tingalila pang share group casting goal. All right. Bain ko kewa. Nga inge sir le dara pang wiyayang Lemishalipan, Ilashfinan, San Antonio, Texas, not taking Driscoll, Finan, the safest city in America, and then Kent, Washington. Nakadamdag kadin bel, kada sana with Chilu in the Wikat Young, and check yele, forget live flash again. Facebook watch, oh. Okay, kada iba live ke Facebook group when the Facebook page or YouTube. Na kada tapanangin may siluin daga wikat yang nakatfafast na mit ka room singin nanayak. Nagyat sano ngayon ngan paing mit wiyaking tamalipan ikaw na Zoom San Antonio, Texas. Forget ngan enyo palman kaya off katalagi na off ya so na off forget San Antonio. And San Antonio off ni palman tui the money forecast off week na phone siya. Yes. Awful. I think just go forget nga siya na full. Right na phone. Take commute. Oh, kung ramjil tiki na gan Texas. Dalan Texas at na phone. Sunny 73 degree Fahrenheit. Dahil parang din nga may doon ilan zoom na way. Then elect na labang na northwestern. That's it. Northwest. 73 allegato. Ale may isa 73. Ako so got live stream siya got pala aspag YouTube. Aspag website lasr.gold.com. Nakide taga demonstrate lago som fagana ke. Alam mo siya, siya may kuwasin ka kat. Nakawa kita ako nag-invest na meeting na inapel na ko kita mo tawa kasi unso ko ngay mainsang iges sa taga ni Lasho. Unso ko kita dawa ke nakat-fast na med. Na sukya nga ni siya unso ko nga nag-full ako na tingin just ko ilagash ko ke project I guess sa taga ni Lasho. Please stand by.
Alright, ano yung akkalemye yan? Binigay fast na may ito. Follow na yung shway do klase. Sunod digin just ko lang gasya ko. Di kasi si Broy na kaya program siya sa fast na may. Digin just ko, ano yung balance yun? Sifac Lulap, Kasru Tupanyuck, Mwe Read, Ronald Shirley, ng lipan. Pwede spells ngayon kain wetokle, nakikakla daw na Shirley, siya kiproy for fast na may. Pwede pataka na yetom, katapatamasing kasyaw. Siya siya kikasyalong, pagkalang ng metalong in wikut, inge, matayang lasr na lutut kong gaslong. Nunak manas, si Philbay kestam tanin siyers, o kaya mga medalong, tama na kewa mga akfasrye, in bukliyak fall na kilang silong. Mas masalo mawala na kayagat, na yin na kewa, luwa tolo to kayo ni way, aoyacpac naslo. Panangusing ngayong nasiyas ka din kain, to kayo nikipelsingi, in Mwe Read years masulela. Second level siya o plan na wikut, kadin kain lutut kong gaslong, in Sifac Lulap di gemalang silo. Kulo malap ke lem na si mapumasang sa dong Shirley, in kain masayla kamtaye. Oasr kadin kain wifac ke gaslong, ken fulwan wika. In kain si Phil panagas makindikat. Nakasyaw singe fella singe mawangin le, ta gaslong yan tuk mabatbat. Anak nas wikut kaya kataye lasr, kadin matake mo mas sa luma akkalemye na siyas, inakay matpiyas pe mamtake, perinasyo lang kipelsinge, kimatsyaw klen ala, lasr kewa mapastigikat, oye penasilos na kewa kawiyas mamtape, lomano, kaplakin mastan mano, wibemet lasr mamdain kaul, lomkelbos kipelsinge, kafin kat kimakat sangkapikat ifipelsinge, anak nas wikut, kashikat. Lela kaslong in kain kesta na siyas, mapay si waslo. Katalal fung ikiwan Kulo si Ronald ng Jesus Christ, inge, kadakulan fast na met, anak mo na, sapay katlagi kalan yan madawlan. Amen. Right, namalap, galang of loko na viewers, taman siya le, lipan. Taking trust ko, ito alam kiproy singan. Kita fast na nag-program lang. Gusto lang siya lipan. Nag-Esaming Paing singan ni akkalemye kada askyaw yago. Tamaliban? Well, Kulo malap, tamil Shirley, host lasr na oyago. Kulo tigin tres kalke, Brian Nickelson, ino na pel na kewa. Kada met na kewa lasr ni kasreacng ke mo lasr ke pelching. Ako usli tigin megil la wangan oyago. Tanga algat la kewa, tigin megil. Tamil la Mr. Shirley na tigin tres kal. Inwi met na kewa kasreacng ke pel na wuwusil si daw siya na siya katin dago. Ako lapem tayang katin long gas mo like ke pelching. But true malap ke akwo ko na ako uslong kasi employ la tigin tres kal. Kaya fishing gym out ito ka na siya tamil Shirley katash ka ng fashion na machine. Alo siya na pa yes na siknan song. Ako lang nag Tuesday siya batas. Asom nag local church in San Antonio mga fashion weekend. Ako yan nag mulin live yung lako. Ako yan ansong i-cash lagi. Ako yan lang nagkakunokon lo. Nagkawensi tos tabi na kayo. Nasyayan pa na ngayon na nito malutut ka Monday, Tuesday, Friday, Saturday, siyan ngan pite show logo pa ke cash mo. O yan ngay tagagat na siya tamil Shirley tigas somnat tamil Shirley kat na rino kat flow kilan to ko ata na masingiket na siya. Katin taga wimit ko siya ke cash mo lang ka cashing ko. Hasta takyo ada yok support kita ke tapana siyempre yak mga post mo kuno kon taga wikut pe. Paing ako usli mo kuno kon luo nga met naru luo pa wikut oyago nga. Fashion yega. Atolog dalla som ke 2016 flok ke 2021 yeli me ko shi. Asum na ko siya flok na lost track pa naman ta ke. Men pange masimay na gadin last year. Keyword si may siyang pinyat yok ke witching patapan. Ako la tapan.
Metatabana, Falkland Lane. Immediate, imminent return to land got nipa rapture sing. The goyang 7 years of tribulation. Na second coming. Lewi church, mal the go usake rapture. The konik mon olive, when I get so at soon. Fat my lesson. Akoo room in fucking land. Kapatama left a lock. Flockching bagat taban. The flockching bagat tapan ba rapture sing. Utaklan matlal nisha mo. Bagat sano, gat tapan. Kadinil loss of man na kay wine kasal. Pang o years in my to go. I like Allen get shamshok doing all your if fact lawyer yo you got to get us the interest main speaker like the academia. O yen lunkel and packling yok man got na sikum. El long cut. El porno ito photo de lash. Like men long she got na kewa. El akoo la time Kenney. Proofia guitar if in section. Kat tapan flockchain udakle. Kat naing mo. Yen mon mabat. Tara like a shoe got chicken got. Nga now la met wheels nge. Met cleanse up wheels nge. Taga o you going pine kowos. Show large met lash na kayo. Kat key spell one of proya. Ngon man ka din kis katle. Ka siya din ako lang nagkikas. Molding niya. Monday, Tuesday, tamil shirley le akfasrye. You want to bell nagay wang akfasrye Wednesday, Thursday. You can just let the akfasrye. Friday, Saturday, na we fight along again. Shenley, Shamshok, Tolingo. One fan to go get Thursday. To get patching, national pan nagay wang well, tamil shirley nushe. She was namanas East Pelagon like Sherry Delegas Lowoso. Our sheep such as she let the go akkalemye penagay o yema. Illegal lakail or an improve telegas laws. Mang na kayo wagade nje kaya for malap man makiwalas ko sa in the gape long or mo slash. Tanyan na namnas ispelling like cherry. Meeting a flow ng bello. Nataga namnas can display yet and a slide chimagatmta. Fact na kasi fell lap metigi metlash lalangin taga shamsham. Ne tamil shirley if you go scan liye, post liye. Aw kadliye. Kalam. Kay pangen. Wana ka akkalemye, katashke summer. Leum God, pasivel lapsinan. Unit aklu, akkalemye fintra. Na lesin shafla ke unit siya pagkatetruan na kaya. Para la lesin ya sing. Kasru Tupanyuck. Sifac Lulap nage witsingen pa Kasru Tupanyuck, Shenrio, Tapan fintrakin Leum. Mwe Read an pangen shamshok tuingol. Key text and ba fosit course. Namnas Mwe Read fosit course. Namnas shik and ushik marching it. Ang akkalemye fosit course akkalemye. Sifac Lulap. Kay bangan fosit course Israel. Hoisin lalal fing Leum God. Mayen lang silal kawul. Epel na kay wilingan in molila. Pangen announcement for Toto. When we as ngayon kaksaking kat kamo lash kewa, appointment na kewa lash. Siyaw lalap lash, siyaw sisik natas. Dik mugul fort lik ntan natas wiyes. Met lash na kewa ko sa jepelsin. Kulo malap kya assignment na kewa. Tamil chile, kulo malap kya pelak. All right. Damal liman global lab. Tegin just ko global game bro. Singan limit pa to gas lang Lucia na San Antonio, Texas. Kaksigin Leum God, yung kaksigin Leum God kimana kaywa. Tegin just ko asma yung meeting asho in akkalemye plus nage nawiyak mask website lasr na. Commute tegin.
Bangan, Monsieur le Damlipan, Glamalap ke, the kowos ang arulos, anake kowos akkalemye ngayon, tikin mekil na kawala, berek na wikut peke makataskenge, ram sigmsinge. Masih tu kawan pa, kafu lokil ni gasnge, akikachap logo ke mga announcement si loktarye, kusma enenu renew medical insurance loan, pinja ka patastan, wala si slide ni ka din kain, siya na akasakla renew for ka insurance laws on, na ke inna si luma aspe, marik maingin na yok na ke plan aging na disability, aging na ke pakos akilen mwet mata, aoyacpac na ke karingin niya na ke the fala na ke golden years slash mga may focus ke yoko. Abanang nga ke siyam kun mayen resources ma arfine na Washington nga malal fungibe mo ekabeng ashiwas kain kal nga ke states makos askean. Abangan announcement si mga shiru ko wasiwas yun yak lamalu kagito ani lash nga siyam na sikke nga mo kate nga silpelakan katayin yok mantakan la ilang kisipoy po afakat siyam kun. Tasyak na available nambulagan ko scan bangun dia ngas ke Facebook ko ben ashiruos kasi ulo ko ben kumbekan bangun sa direct na Europe 206-946-0937 panambulag ko Lamalap amasyale ang lipan Lamalap for euros. All right. Jadi dus log mo vaksingan kedevash na mit. Anaklin ko download porni. Finen kopaskov ko clean mo kopaskov. Paing ko lolab ke kum taga gasla ikaw na sum na finaningen. Na ipse mga dago sharp giningen na ako na nagigusli nga Ashnawiyak mga akfasrye website silash nga nakyok kilikos hindi kowos niya na going sa mga website la so liye mama kat mata akfasrye nga fin mga live cast la so kung sa mga www.kasreacng.com ko kung sa mga Pacifica United kewa na website lungan uskom din homepage sila nga Umli na ka magigasi English kaya kami kat feature mo ko din gan nanak pe aspa mwet puyes mwet kawos sistema din kasko shaiba ng kaya nagiging akfasrye gasi English kung vidli pop up windows nga la kadinga na akkalemye events may tako nga Massimo weng singa patosta tugun oye ko sa vaniekle kada si floketosta sakta oye ko kadash ke episode 434 Tuesday balen Ronald lumisenge na kat inge kat may tolu ako singa finalong sinod kat demta Sacramento ke Sendria inakfasrye alumet aluto klonsil lumisher laicha palik Ilba kajigot make arrangement lash nga na follow your website siya kung visit your website lash kung may kung click X and close here na kung may homepage si lash nga but yun team volleyball sa ko nga Pacifica United team sa ko sponsor ke yan tolu ako sumla na yellow sa afla dal ito ke tournament yung direct San Diego nga na Kumili, hindi nag-gasing gold na 2 months. So, click and singan download. Na kung pwede liya gasing gold. Finjak mo pel sila kati gasing gold sa asa siya ngayon. Nagadagan post pa lang siya ngayon. Na siya printing version singan kung finlong si print siya. Ingin na patle. Ilyus pa nga version siya ngayon. Salo masasing ito. Kaya siya kaya siya ngayon. Namgan print siya. Or makin nake alu and malu was on way on. Now, transparency, platinum transparency, saying got may got 501c3s organizations. Kalina got report managawa na sin IRS. Now, the highest levels of platinum. Kalina got report managawa na sales dahil satisfy ke reportage na if nag finances nag akfasrye makatash ke nag transparency pa makumroan may na kayo see through
Na parang daga platinum sila ng 2023. 2024 but kat dal renew mo siya na finja mo idan siya use rating siya lash. Na siya ba mga ba kung hindi po backfashing and kung click na kaya uskum na ni kaya website sila pe mas sponsor pa si kasing kul bang mo Pacifica Publishing. And ako hindi po makadakfashing ang finja mo in connection ng i-guess na pe oyen na sinmate flash. Na for lagi website sila ngayon kung hindi live telecast flash so lagi upcoming events na kung hindi team sa kuwas nga orala website sige kung kung hindi may siya talaga dan luwag kaya manatig na with tipon beset samo at ito nga pa wala dahil siya ngayon kasi ride up sa ilosan pangan na gallery siya kachat na develop na again website la siya kung hindi mo makadakfast yung cash, kung click donate po din siya nga, ano yung kat platinum transparency, mga kumusiyan, managway reported na sila IRS. Na, nakawa, according to the tax laws, donors even say minimum of $700 annually, na yun din sang 1099 si akkalemye dahil kung magpininsang for tax write-off purposes. Na kung hindi mo mag-volunteer, kung click volunteer siya nekla na mepe, siya yok siya section siya weekly live cast. Kato suwos, pang siya klamea, kadyo na akatay nag-line siya kadyo na akatay nag-mandi ka tusi kong miste. Kung punta ka na yung website flash, kung click play siya kung hindi ba episode 432 Tuesday ka Victoria 716 kung click na yung long fincha flash pa nga saan ka na minutes kung hindi Monday kung saan be a timeline siguro saan nag kung saan mo yung info siya lang kung contact ka na yung website flash taka long ba hindi masika tosta pa nga tuwing ka tayo yung ka kung usi masika yung ka na baka finja mo website slash in yes yung mga ikes la Kenney na sinmate flash in makointa ko ni ke website siya na Esam ako kuminde bangol masika ba kudente or infringement na kewa kumin mo kayo ko sukin na luman kung finjak siya nga ba kumin mo kung binayin na akkalemye nag-ikaisilin. Dako ni ke website la siya, casting.com. So nag-weekly live cast. Na kung di playlist siya nga, umibig siya sa dig-interest ko nga. Na kung sila lepiye lane kung kanya. Di ba nga clip na gamasig Tuesday ka Victoria na ibang mute na kung click parts kung fast forward yan lane kung kilongan finjak siya ba na kung hindi makadakfast siya finjak siya ngayon ba mamanas vinas ka YouTube kung click like ka follow kot peki YouTube ko finne kasing gold page min yang kasreacng makadakfast siya mo kayo akilen may tayo mo kayo long gasland God na bangay update sa lash ke website lash ngayon kayo mo ni kung long na sa ke website lash inge na kung hindi live cast lash ke website lash na kung hindi past events like market Tuesday ko market Victoria dek Victoria isong kasi recording na na finja mo maingin cash kowos ko sa mga nag-akadege kasi sila ko sa mga long serving na neta or maging mangan finja ka ba insang tafel nagastan ka na sila kayo at na degin just ko lang maglipan pangan update siya nga kifliya ke website la siya may siya kowos live kum de lash ke
to got live aske to YouTube men som suk episodes ko ngan iyena aske ine kafinja mo in bel sang an aula na ke in moment ni som suk casting goal of Pacifica United greed got aske YouTube ada wali ban they can just go aske si ma ke mga akkalemye piang siya Lumalap akkalemye inga long ho namun Shirley loki me na wala kum kam to yang adin mo finashi kasi siyak nage reference mo ko alusi mo rekle metla ka in sum liin mo yang mama shirolosan mama ensingan pa me ngakain mo yung pa kinabe lumalap all right kung tingin Kulo tama di ba nasma yung mitigat fast na ito ale global lab ngai evinash chencheng aga filmo mo ga tram ke weekend no aku kung nai nak flight je shiba akilen kuno kon mai get last finance Sacramento coming up aku lo kasreacng ke mana kai with that along that aku pe akilen mai klan sap bah mata ga asla na ye som no requirement ke Beijing ale ngai sa mai king na along mugugulalo sa flocking yelen ke 2011 at I'm like sure they didn't dress 2011 November even by some local kato so mucha nage office style governor Guam Calfo Tenerio na governor time ton teba na mitlash melim choir melim round la te paska un na ngavat na pa la un suku tal range ngamata na lu 20 some years in the military thing I got all the get fu ko insia kya un suku nge ngavat na pa la kolon pelchima November, December, January, February na medyo event masikyak ke tamtal ji wiash nge Paing la wanan dali kesya na ke champraman pasta pon pe si masum ke oyema champram ginya ke ko sia ko ma ko dai ving Paing ko mo jeng ko ma ko la ko Leum God na nga fat mo ke na ke client sapo met ko sai yok na met la na onolulu ma ka in cash met la finen me Melin ke Beijing ke Farashish large kat mata ke 2011 kat to we na sangka years in cash up met clients up large ke Beijing amai pa na kat machine na ke cash ko ngi cash lan met na ke wa ke pro ko oya mine sang cash ma ka tax ke machine kat no phone on the same page ke from moment na ke now we went na we in web page large ina ke cash lan kat ke mange mugui ko mausi met las finen melem na lana som na no lulunge ma yok shpeche ba mga palakin chivena yang am ta na lu finen kuam onso ko dollar ngai sam na energy mata ko kya ngat me ton chita ngai sam na alek ko ko na pai ali oyen ka fa na che lai lingan jaslan ka ta ko jeon apa pa na ka sam trop din na ke pro sham mai sam trop din ke week ne lo malap tamay chel kung kumdit dam liban ngan ngan ak yok ye point silom nage tafla lang gas lang ka masi or wuk den finne kumten ye fa ko an akfasrye na sige long testimony sila dam liban ay mato na alu o unsa ko ngan matawek kad nakawusang isingan matawek akfasrye don insel ne elsom nage pok masigan natin liksyon na kanausyak le nanak oya tu si ma or sugilya ke pelna lilisingan na or kumusta mo askila lali fungiya mit kum tui in fact le finne mo tigan te for la ito le kum yukuye fak futesi na makadakfasrye yinang yung dahil nga fashion niya singa ulla pa ngay Nakativakin ko ang ngatakin na le alif pos mit force kalens up ke alu mo saying ki kachan matawag ya kat 4 o si kachan na si mit na si saklan mit force nga pa akiwi kalens up to may anikin le nga lutoy la fa kya
Nangamo pa ang siya siya makatilikes la casting goal online. Ganyan cham kin mga in orelas yes isang tafala mit for siya. Mayan tiyakot pa ko siya. Caslon kat. Tapos mo sa post sa Facebook mo that mo ko mga cham kin at mamas. Mata ko sin sa mga orela mga kayo sa mga kat sa mga askya pa pa lut mo to singalon gosh. Naro just mo siya lang tama liban ng akay kowos nake bitlalay fung yung sa mga ashik girl lang may and kumash ko yan akay ko choir melin finan ngalipit sila mga tegin polin il shop man kulo parang akan liyele mit melin ba siya lanay gigas lang katsunben lanay Katsunben lanay, katina pala luxury travel lalo sa katlong yan, we. Naro kuno le, may ko siya lash finan lanay ngayon. Uselos in 4 diye kata onayangan ngan. Kulo na selos. Akay ko squire, makusak fashion ng yokshwe katler maging ko was naging mga bus kay kolay kay gasho. Naglumalap ta maliban kay vaccine ang digin just ko. Ash vacuum. And we go spanayin kain taon siya testimony sila lemsilipan ngayon. Ngali ke rom singal fa singalit ko siyan si vac mo. Kimainge may los lalal fung ke los long may fakay. May fakay ka ba kasi niti ke Christ. Lumalap ke masaya tari may pwelang singan inlalal fung iloman. Malibebet siya mapusak akkalemye kimit wiyas melim mapafashes na lanay siya katsum belongya ki December lang siya singalit kos katsum na we ang liban kumay sa malemo when bangan pulan pel si mother of fashes siya nga as chance silong bensun baba siya tumos katamash ma gel baba balik ki osun siya felowosan nara memories na wo bangay siya maapanasikya ki maguyoy ki Leum God, kasreacng God, nagina ugong kibalsing kat kewa akay God, lumalap. Alright, thank you so gulo taman liban gulo ke pasama kat long siwas ngan. Sumnaral Dignis Mira porni amen lumalap na Nelispet Joe ikaw binasum na vinan Seattle lumalap ki Kaslo man Kaslo son kewa. Taingin na maganda fast namit na ke Shipen kayo last na uye ko kaya show na ke akadegi kasilen ngayon. Tawaliban de just call Ashma yours meeting of Ashtamit. Lumalap. All right. Kaya the first time na gilos inge akkalemye ngayon. Ako may convince na gasing cool na tuman. Gasing cool na tuman kung di ebo pa nangan kaya asamtram ngayon display mga fat ngayon. Kung minsan kung finibwang gasing goal na doon, na kung sumnike, or bagin website lo man, sumnike what happened, no? Sumnike gasing goal page, na kung klicken siya download, na kumilila pa ang casting goal nato siya. Na kung scroll down nige summer, summer pa nga na kumilila August, July. Weeks ngayon, nga nakyok kili kuwas sa mawigat ngayon kumimagandi. Weeks ngayon, July rin no, lagi ko pa 7. Civil laps ngayon pa, cash at Tupanyuck. Na i-plug na misenge ang asam kin Monday Tuesday kete nga akfasrye Monday nga flow na sa tamang liban na akfasrye umisya tas digin just go Fred set na nga flow na ke material of faculty nga flow akfasrye Tuesday on tas ak midnak sila kum na ke Monday nga si vesigan va mo tapan kasyon lense tapan ko siya lense, Mwe Read kaya nagagawas liya, nga naske luopite, sapta siya, for singalan ko siya nagagawal siya. Na katkalam kila as leta to yung mga pitel sa mga sila.
Laita tuli mal iltumasang be siebide lubide tolubide na ashlmaya ma sisin medligi sie da sakta mangi de sham good masig de kalam gan ba mas ma siasil bide lagal meto mac look mas ma bide sham good ngisi mga de sham good el makita pa we Leum Jesus Christ sin mitsumbu na sa mga el som na ke finals ko may level na sarm na mount transfiguration na simlal bida nga el sum in akaye ba matlal kat lumaya mo o yang siya ke mga 60 AD bel mo ala ko pe kayak na si matlal fong tukun level mi sa molyak so na yung kasaungan na may nakslak kum nga ash kideloy na ge ash ip luwo sa mga ako may sham kun o nage liye nga la ip semet nga kideloy na ge fos singaw lon ko ash nage singalali ko shan kasi nga nila nga malon fel o if la the es ba but the shokta Leum God on na bafo singon ko siya. Na ipsiak lungan pa fellow losla tasokto but Leum God kalmalik. Nang ako may som lo na gemerichen ko vinliele ke context Pide il sham gun le na ash like original language go gasing force mingal sham gun tabernacle to my eudukle semi lumayat nage lumnuknes nage symbolic nage monin mwet Kuvinlibe may nalaksa pide al sham gun nga kuvinli ashke medo sapta itko singalikos fosse max sapta yeah Fosluon na kaya ko siyan. Luke sapta Fosluon ko siya tulungan ko siyan. Synoptic Gospel, meto Mac Luke, dahil kawa na shamjam kun mas mapital shamjam kun siya Mount Transfiguration. Mount Transfiguration babang bel siya Leum il ekle il sarum rom. Siya may mawilalingan pa pide. Nakagaw gele si but John na Peter masiro il tram gun na ke il tram gun le il makayfan na in national metoli masim nge meto Mac and Luke ilos simus masiga ke Mount Transfiguration and ilos taliye e for the Peter in fact that ngaliye Kung William Peter il witness, il eyewitness sa event singan. Kung William na was yung sa God yan na maging from the song din. Mwet akilen kikot fakak na suwos kita kolon Leum last Jesus Christ. Liye mamasikyak ngayon, palsim sham gunilang kot nga si ven na kot God met tolu wala yan. Finemeto Mac Luke simusta los tinalie. Flapida God liye. Wala na alal sa makatil sa masikyak ke final sa kongan. Katliye wala na katliye sana katliye akfalet. Maidak yang masiringan. Meto Mac Luke los tinalito los simus. Ilos event sa masikyangan. Peter si Vena, liye wala na lang God. Loy belong ye God il vak mo. Linge wen Kulo natik. Ilong po siya God, liye wala na lang. Na in fact, may sham mata ko, akuluki. Sham sa tao mata ko, akuluki fakak lalos ngan.
Na bara, finne malan fela, finne samtram suguan katamay samgin maile efla, milus fakngan may daliye ma efla. Malan fela itaga efla, efonno kaslon God. Eduna ko, an nanitok mabat. Kasi mawis ko talaga ipsiak luungan. Ipsiak luungan pa for singal yan kilongol siyan. In fact mo, themes ko ngan ko, may namak singan katilan na ke felo, losla, fonogaslan ka at ikalmulik. Gaslan ka at ilusin loeng na ke. Ifo, Paing may akkalemye, lalalfung ilalusan. Ilusin ng loeng na ke. Gaslan ka, may pel mamau basic yak, fel losla, fel gavofu. O gaslan ka, kalmulik, na koshon len ko, gasing asum seksilin nenge pa, Nazaren, ituin lututang singe. Kung nige koshon len isik, kumili itu siya streng la. Mungkin alle kalem ke koshon len, ban gasing, kung ready, len asel bidangan, gasra mag Nazaren. Itu siya streng la ke lututangan. Det var wängen sie meta. Koin si fena. Fäkekästen kat kieden naklal si fena. Elinen is kolon kat. Nalväkön tafela. Käslan kat malus semon. Ti malus knek. Pang fäksilaringen. Ti malus fena isyongen mo. Pang mga matagayuruk no. Anon ko mo pang mo kaslan kat managaw matagayurin ka ifo min kat pa orela managawa o kat pa sang itek na silusan. Kat pa sang itek na sin mwet ingelo sin kan sumosla. Kaya leta sa pideng kat pa sang ko na silen kan sumosla. Paneng pideng kaya kayelos. Mwet na finito ka akuluk kilos. Ilike mwet lalfugin kalam kele. Malo samdram kingan timalos kinek. Sham sato madako masikyak inaklukelo silosin kalam ke mangan timalos knek mainge mataka yiring God me na kaya akong riti kasi sila pita ngayon gusto sa skida non ko le pia mamang akong sang koyas na kay nakfasin fast na mesa. Ke kat really bidal vakle malan felo efla. If nok gaslan kat han no it took my bad. Kum vin loen na ke mama sick fin felo. Ko fin na ke historical references ngayon. Akkalemye le Kaslan kat matako nako mana ako kiyeke matawagin si bisil gaslan kat pana fash akfasrye na miseng. If a normalan fail, malan mit awen. Classic point. Example sige ba pay na katosya som lut. Si kung graduate le is na be bachelor's degree lo man. Ko associates lo man. Kung siya na maging references ka textbook mo kung makikigum sa lut it's very likely 99.9% ke student ma-graduate le reference dahil maging gilutan dahil to it tila siguro if no Bible kat maluti na ikat kap ka ba katsuk na Bible sila kat 3D sa masyal kuluan siya kasi sisken siya puk siya nga siya kasi samne misenge na puk siya na nitong siya ayalam wal mo siya asak penalty na puk siya na suna ekle or magin na yung kasi ni school tako itaw siya papit ang na or magin ni misenge ke lusan yes if the textbook magat or magin gigat dutut mo piya mangan lam sige pang example si mapida ifa naipsiak do nga baking akom tafo kaslan ko ato sen kekin kuminde kinek sen kekin kuminde isong nanaklom na gaya mapangan kaslan ko kum sham kin makatil akiyen
in Paing akkalemye na kum kefas tun kum galm gelem Paing ma fossing fako. Daarom dat hij isong lampia mol man asfakana ke faxilan God. Kattedrang ngamut ko mo. Minti makat mut ko pa, makat ko ti pa well. Makati ke pa nan sikya ko. Lagi ako may mitlalay fung yun. Tama liban na testimony sila. Kaya mo tawa kiya. Mo choir. Tako roon tuan ti. Mdak akfasrye tanin siya. May gaslan God pa ko was. Nang ako fin mata ke gaslan God. Nakitafil nakifakalik lang gaslan God. Inwiyo nakikadal sa mga slaan. Mulan may taikle. Nakatfinisyon na naklas na kaya. Na ikaw ba na manasila. Kolang gaslan God. May nifo. Minti gaslan God ti matagasin may ito. Matagayuin God. Naro kaya ako may igin mitlalay fung ikat. Igin mitfakil kat. Diction na lang nag-iipsinan. Mit kumisipa na isong na nakum na gaslan God. Kaya tamang lipan, degin dress ko. Pangan Monday. Ngay tuwin siya ngayon. Kadagin na kita show na kaya uniste. Tamang lipan, kumin factorment na kaya unistan. Degin dress ko. Tukun unistean na kung akala ko na kasla. Medical susunod na tos. Naka-transition na kaya Freddy. Tamang lipan, agin balance yung. Commute. Kenney na. Pangalong ko, last na minute. Well, wana tamil chile akkalemye. Masih may kilo man lap tamil chile ke. Me akate yawu na ke Monday. Kadera Tuesday. Kung fa-folok na ke Tuesday. Kadera Wednesday inge na. Kadfa folok na room. Na ke Wednesday bangan. Kadil nien wukle. Kolok. Kadil nien wukle. Kolok. Arkesham lamgalya posli fossinagaya na fossingalikos. Nars ipsishu akos pagade sampram kuna iplu metapangan na ip tolu akos na akkalemye kos pasaflangan. Tangena metigiot som akate fos igashan kewa. Katsum na ke puepel nata jotana. Me pukin shamel shie pukin on a pukin pro in puepel. Recklessin met pas kepalan pel na loyalus. Mwet Israel elos orani on a proinge making gepelin adulalus. Tok elos sang dainan ma sumaslanatalos. Sham ma akiaki kelaman on in adu ringe reclain lamapos. Arson in kakshak e aluna singat. Arproin shuk kasha kalango e molila. Nangamo sham sukungai pa sham lamgalya aske ipsingan proin chu kasha molila alangoya arsonin sang Kulo na singkat kemay akin siwoye mailaro kata proinge siyak takat ilan kaye metokalo kata kasne masin kasyeme kata masin matan fel na fonchi. Kata shaminge faket ke nunak na paye ma anin siyan mwet. Kata faket ke mwet na ma palakin yak sin mwet lan God na gayewa. Asin ta akkalemye masingan. Masik na sin talik na din God nga Israel nga. Kemo lalo sa emotion lal nga elo samasla para na me on karala kasin paroy. Inchuk kasha ka ingan lalos ke kat lalos no. Alepos ingayen siam nge sim na sil David tarspe mo chaye simus pe mange.
the Sham Sukuma de Sham from Kuno Yigone, Sham Lamalia, El Shamin Yorkshire Sugo, Sham Yorkshire Sugo, Shagulu, Lamen, like a gashing lisan. The bulk washly me, Iplime Koshmagatega, Akate Metigat some context Matagonage, Sham Lamalia Shinge, Tokoke, me, Sham from Sugokel, David Chiven. Shimla Akalemye me she Samuel Shingalia Fosh all gosh fallen again Shingal Shie. I should be Shingal Shie and a Shingal Dodo. Akkalemye Bolon Belging 1 for Foxy Betty Young Nation Saul. David Eldegan Lom Sheliga, Ucham Diorol, context line matching Elola Kushasco sang Tanglal David. David di Luella, Ushasqua fucking pushing girl. A David a gang. Solid spreads Sabella might flying in so like. Some Tawi Lomshilla, Lentoana and Munilia. Panama solid gear on Shil David. I think that the Marshall David, Broishal David Nashin got ne Lentago. Gashly get my lash can it not. Mana Yashiba David Lashkan. Father-in-law Lala, then get David get Masham Michael. I couldn't then for she emit natal King Saul. Babana Taman Matangiela, she gain Unilia. She get none sing and again. Having then get a Batman like a Unia. The Bange should been oasr got treated and me Sham with the girl. She Masham from Yok by Sham with the guy in God again deliverance, protection. My Sham to go get the girl. I let York force my the Sham from Pinga, example for single nigger me single on gosh. The Oyen Sham so going for single costing of phone, not a turn rally like a eat cost no phone. Na ipa kurs pak iplime kurs pangasyo mo kate samram kune. Na ipikas luma kate samram kune yok pa siya kating kapasang na ke kating kalang napaela. David el shuk mo lal. Na leta lala soka kiya. Palta ka na Leum God. Siyak yak nak manas. Shuk takatlan taka intervene in lang laligi matlukalo klal ke pelching. Saul el shuk ni unilya. Akoo Leum God, a lik natal Saul Chivena, Matangel David, well and Johnny Tangam Daukin, Saptashin, Legacy Samuel, akkalemye. But it all Sonny David, a le Kawok Nope, Lalal Funishing she, Sonny and Castle Benine, long liki, blind Kuluk, my papa Malchivena, Saul Lawrence, Isla Chivalian David. I got that song. Me fortune get all you. Proising the go, Morske protection deliverance. Protection deliverance. For Shakutnan Limegors, El akkalemye la David la Kamne Wan Maglukal, El Asserdimo, El Innocent, a man Mikulukne Tago, or a Makuluk shit. Now she be me. For Shakosnan makers, it restated, she the fact nation God, the God, Muliole, Wang and Makuluk Lock, making a Makuluk Nashika, Wang and Makuluk Lock. I compare what to call Mowana, Koshongal, while Lemna. For some Goshnaki Kosh. Koshongal, Vingum Long, the Old Testament, especially Old Testament, speaking New Testament. Some from the Bible, some from Queen Koshongal. Then of Lamawish David, Sham Sungay, El compare, what to call Mo, Wana,
wild dogs. Was algus na gesingaul. Siya fosia na pagade tuke da kadlais lang nang akkalemye. Kading kalem ke fosia li kors na fon. Me sham so sham from kuno. Was algus na gesingaul. El express o fin shakla Leum God. El sibe akkalemye fin shakla Leum God. Was algus na gesingaul. Na shishik luo mai ta ga ngai e wan ke marita. Tangan usipan nan san akyokye na ke literary context lan sham so kung for singal sina ke singal tolu David Alec kai fishing God hey punish my enemy kai matlakalok lak for singal sina ke singal tolu na be for singal ako be repeat marshal sham from king ke force on portion na ta ka sakak pian sita force singal ako repeat marshal sham from king ke force on portion na read na ngena singa display pian si Poson ko sakang miange. Keke le elusia follow ko na sin insidia e for call when ko so ngala. Fos me singal me ko akkalemye when ko so ngal ke los for in shoot mo na los e call welos fintia connect fan na ke lang silalos. So el kai fishing God kanaus na lokalo na isip akkalemye mwet nge why na ko so ngal for single on ko single course by some kalye sham so kung the one ang akkalemye Mwe Read akkalemye mo for single na ke year for single course para la Mwe Read the for single on ko single course they complement each other el akkalemye mo conclude with a song of praise makema oye my life makate el kashalos ke na ipangen me oyen sham so kung tagat so mi pshigiye shikak pana Mwe Read ko insang akyokye me merlutu chime ipse me da pangan ngors proi molila ay kotsom na ke marita na e pangan marichingan shamlal David tukun solel supala maiting tawi lom shel David tayo sinuninya pan machiga tram kuine context la na shige Esam Samuel sapta singalya for algus na ke singal tolu akkalemye machingan na brain shook molila she pangan Katla, Moliele Gimalokaluklo, Langoyele Lagelo Shetu Yaklanya, Moliele Ligi Mikulukinge, and Langoyele Ligi Met Akmas. Fostolu, Lie, Elos Sano in Uniawi, Medingunya Elos Fashion in Lanya, Tekish Ben Archmakuluk, Kamasafalla. Abangan ipse emit mga tram kuine. Ngosh, proin mulala langaya, fosin na gatolu. Molia langaya ligi met kuluklok, pakatreated fanatari. Elos sano in uniawi. Elos sano in uniawi. Medingunya ingunya elos fashion in line ya. Tekish ben arshmakuluk, kamasafallo. Na vingat somdi reading of on na siya Samuel Farrell na, ulit na, alay yo soklal David soklal Saul na siya David ke kaksakin niya ke oye malorel alay kalam na kem tanfel Israel tokra Saul siya na tokra alay yo tarima David lorel ke kalan soklal akilen niya ke lakayl na Saul siya yan ben ababla akkalemye mo Saul tokra Saul el siya ke ngon fok Ora na kuluk wal yo. Abanga met lokalok ma. We met kalan sa plan nga barala met lokalok wal David. Yung siya sinka din na special. Ngos ke proy in molula langal. Akluo pakadakkalemye fo siya ko lang maker when in makuluk. When makuluk lang. Alright, she'd very state petition. Nak manaskat flot naru. Kasha yan. Pa fo siya ko lang make was akkalemye angan. Oye pe tie ke katay na tafong na Leum God. Papa nang ilos kashat na yin ilos akulan line yawe. Ta kake Leum God kada na
fascia kasreacng. Katlan Israel, Sifena exclamation mark singan. Katlan Israel, Sifena David de lawan makan Leum God. Elie mana kayo. Takya kay mwet peken inge. Nikom bakmata mwet kasreacng. Pangan ngoslalap. Oye David sang nage. Proy silalingan ngalle. Sang kalam na sinkatla. Wangin nama kuluklal ay wanain ta mwet ngan kasil makemme. Panang afaka. On fok we oyen sok lalos sil David. Katil welal bena akfasrye gemasinga. Ito akto lubangan matuwa lukla kwa na kusongan nga ika tram pinpiang siya. Yematasingin na marichingan. Kekaile elo siya follow ka na insitia full for ko. Wen na kusongan nga la. Long percent gasing akulukesh aksangeng lalos. Lalos wen na katlas in walos lalos. Alos nun ka mo wen in with long pasalos. Matlukalo kwal David, bangan el compare mo when kusungal nga la. Ano na akkalemye piyang siya. Ifingkom di kusungal nga liga pa pala. Di mawo siya. Na David, el compare, met lal chifena nga. Toko siya lal chifena. We met kalensatan toko siya lal nga. Met kalye lal nga mo. When kusungal nga la. Mana upesi banget. Tema försöker kono makin me identify kada mo ito. Yok na din ka nga. Mana ilyashi. Kalme upele le kuluklaloso. Upele. Ipsiak shafta ka ipaka ko singan el akkalemye fintrakin ka. Pa me Sifeo ko may dututo ko na ke fosal ko na ke ye akoo Leum God kum isanalos kum akfasrye mwet peken na kewa. Alal fin ke kalom to kum nien wikut o God na pangan sifeo mata ko na ke God el nien wikut kolo. Nakadeta ko na ke kapin fosingalon ko singali ko siya samso konta na kalboniak ten. God el nien wikut kolo. Kadel ye oye David de lashkenge eletola kadel katang natari mutokaloklal el mata li managawa lishanalos mutokalo elishanalos when mit kain line mit makatil sila ng kalan sa pelod. Justice the bottom line. Nagade tagal na ke kapin foshingalon ko singali ko lamon na siya oye ma katashkenge. Siya matlukalo klasya kada siyang kitingpel. To iya siya David de lashkenge. Papa, father-in-law lal si fena. We matklans up lal. Pamatlukalo klal nga. Eldaga na Leum God. Ngishay kashalan God. Fakang na yorol wan makuluklal. Liye mat nga. Elos wan na kusongan nga. Elos tagay muninyawi. Pangan shaflen ipsimet nga. Nakadeso na ke ipshafla siya. Pataga na ke me fos singalit kors. Tanga sang pena fos singalon kors wela. Tana oning kaksak. Siyam lang malya fos singalit kors pamarita. Tanga usye fos singaw on kors it kors. Riti ka din kalang ke kaksak lal siyam isugong. Fosingal on ko akkalemye. Tanga fa on ka kin kalom. O tutang na kayo nga fa shaka pasay in on kaksak kin lang si kawulong. Kom nien wiklalog, sienien lang ulog in pelin ongay. Nga fa kaksakan kom, may kasalog. Kat siya lang siya nga, el nien wiklalog. Nagatliye, nien wikla siya nga nel ki na kasyam so kung David elitan na pala ongay lang na kewa in mo lal ka may lasker
el da narun kata lalfungi la wangen makain sang long la chayan katlal leprem katlalashi katlal sheka elba nien wutle kumpanien wutle la shenien lang la kin pelin ongai na tagana si kumishengi kati tatari redemptive selfishing work history ke Garden of Eden tagana nige the cross na ngena kat 2024 kat ntasano taga langlem maka tram pinikesla ikalasho ingena na sikong maka tashke misenya kat no fonna kat met fototo le na ke mapayalan ga kat no fonna met kulu wana rom to long to akkalemye ke shiben gat inherit me sinful nature shilal Adam and Eve met lokalo clash pamakuluklan fela Shetan sheta fatolu do pufen mawelal tago na fela shinga elos pamat lokalo clash elos patago shike intulok niya kadin taga na ke nien lango wukle si matevi del ponayat in mawlala wana ga akkalemye ke malan met kalan sa plus ko sa choir manling ka tigin trace kal tamay shirle ka met lalfung wash nget na kayo kadi na din kaya fang machine min kasnan gata tikan som flow alal tiko nien wukle si lashne patago ke kasmon lan kat mo kain kat na fun na na kat Shetan el fama kat na inin na may pa ako mataasi katli lutut ki yap misenge akkalemye mo ashin kenek pakandan kat kan som na rin kashaw mo wan ashin kenek suko fun pake son singalagos for son gosh I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus Christ patak masinga. Jesus pan kenekin wuklen yen wukle shima kataga ke akkalemye na si kumishengia. John 3:16 akkalemye. Met nagawa sila lalfungin fatis me mija is mo mapatpat. John 3:16 for God so loved the world that he gave his only son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Pangifing shakching. Panginian wukla kuma pa Jesus Christ. But David shalayak na taga ke from the Old Testament in akkalemye na si kumishengia. Mishla taga ke kas mo lang God nagatkalem ke la son shie for shie kasel naman ay met na taga kasay pla naman mwet pa Jesus Christ inusye inkanikin wukla kanien mong na siya na sikpong kelalalfong e pange siyam sa kumain taga akayikat kating liliti tutut ka oye matevi del ro taga narun ka lalalfong sang na ngin na kaya nga kong mole kat lalalfong yung tatapan taga lanlay mo mega dinara kasyam sa kung katinon kaksyaking ka on kaksaking ka Kulo malap na sil kada song again mula na pakat ntasano na at the same time di ako matagan yan mutle akwa kike when natal Jesus Christ from some fakat Jerusalem, Judea, Samaria to the ends of the world. Great Commission siya pagkatash ka na kadin fakat kas mo man ka somnal damnal chile tigin trace call and taga ako lang nage tosto damnal chile lo malap ke pelo. All right. Luis Libon, kung Kulo malap kaya akataya sige Esam sugon. Naging dress call. Ano naging bell na assume nag commentary loan. Lumalap ki pelo aksaking God wikut akilen kowos na kewa mat gobe wikut ke lutut pebble lasr lipan Kulo kaya kataya wo ki Esam sugon ang dog ke maluti sige Winston maasi nga loktoy lang pa Victoria should pa wikmeta. Kapulante si mga
matayin ng inge. Katakan ke payapal na ata siya. Nakatfak lala akkalemye ng inge. La siam siyo klam ngol na phone na bagay payapal na ata siya. Napiye nga kung fak lala siam siyo kung malal David na masing alang sige payapal na ata siya pa. Siyam na nalalan siya siam nga. Na lam nga siya siam siyo lam nga ulnge. Tena akkalemye akla siya sa masla. Na fak sila tamo siya lapa. Nga kominte may fakta na akla siya. Na kanan fakla ka pa. Finte na fak kekle. Yala kya fula lang som fak mo mwet siya pa fak. Kung minsan mag-siam siya. Wangan inin mwet siya kyang mas pasmas la. Kung minsan mag-siam luo. Wangan pe. Kung minsan mag-siam tolu. Skaliye. Kasim na mo malal David. Akos. Malal David. Demekos. Malal David. So nagatoy ng tolu. Wangan inin mwet ke. So nag-singawul. Wangan pa mwet ke. Nara lam nga siya siam nga. Tena simple la siya sumasla. Mana nu siya na si kom siya. Paing na siya kading kain me. Kala kya fufule. Na Kulo malap kya kataya siya nga men. Amel lipan kung may kasyak tayo nga kina akkalemye. Kaya kung siya man nga ngamdalip siya nga nakashoot pa loyang na kita na. But fin loyang na kita. Siya masamasta siya ko nga David. Force nga la danin fong na napay. Inner deep. Nanaklal na pay na sin God. Siya lalal fongi. Kaya siya man nga siyap kaya namalalipan niya siya man nga. Nga kumte na faramize kalin na phone na kasi mat David el-Relang wali yale. Langa yale. Nagiging kumsyon kanin mas sa mga syon nga ka force nga la kasi nga askalma na sikom. Langa yale. Lain ya. Wali yale. Mat kulog patakan akmasaya yawi nga. Ilus na kayo niyawi. Ilus na kayo namtasano niyawi. In Kasru yawi. Skimut ko mga namut kan ke mo lakom bisengya. Met se fan na siya ngaya kung ke Facebook. Nakain mail ya siya nasikom. Molal David pang Pero met masama sa siyam nga deep inner thought lalos pang Nakailos na yung dalek na sin God. Vertically na sin God. Alam na akkalemye lapan lalal fungin na ki justice lala. Mayin akkalemye la may tlukalok nga they're too arrogant. Dahil tayo alin na ki masiwaso. Injustice pa akkalemye ka. In fact, nga pala mawangan maguliplak. E nga kung ka pa inmut ka ma, nga ni ka na life o ka lang tilyayak siya ulak ka. Tinta using at nget sinasik ko. Napangayan si mga iski, siyam lang ngalyang Naki, datiwo si pa makatlong ke mantiangan. Kapasya sige katlong ke lemil peptides den fel Jordan na. Elinge, when Kulo si Ronald siya ngan siya wuwuke. Pasya sige si feedback ko ke inner circle and lema will also na ke Mount Transfiguration. Nara faklal tamla siya liat, ya siyambram ni shongten bangay. Sikeli when Kulo si Ronald din ka. Kasi ito nil siya kinfela. Lema, il fakla, when na din ka. Pikaden siya siya direct magad. When Kulo si Ronald din ka na. Kaya akkalemye si matutoy sila tamla siya lang Peter si Fe na il siya sin eyewitness siya. El pa siya. Nangalal fung ima kaya siya defokla siya layman sang pa instruction na silos. Nickelson siya ma when na din mwet el maulya ka o sa akkalemye. Na in can receive kind in honor, glory nga in pasya si mataka. Aman nuke na kikalash ki in akkalemye ka si kususya kaya na akkalemye na paila. Arula na ka itakyang walal fungi na sin el siya akkalemye nga. When Kulo si Fana, elingi, when Kulo si Fana, siya nga me, siya wuke. Na ke
tamlı şöyle akatayın na şişpeki kaş ki kasima an gengin akulo lalu si mayen bu bela gatte me overlook matago ki meritingen nasrin ta ke nga long gas singi nga shigebe pai jut be flogon na kata gas matangi nara ta ko to nga fak pa klonchil ne en yo kong dikinis ke el jut be na flogon na sangsil tam jele ga din kain jut be samke ke me nasrin ta ke kilitu teng she yen insios na kita ka kashan lem kashan len ke dawn of the day mamay pangi me fakla laki kinokondo akfasrye lang pelang vlog na euros klamalam singat ke pelang Taking Driscoll, as always, Kulo Lulap ke akoo nunak Tamil Liban. The phone at Pelon Zoom nage kunak fashidosto. Na taking Driscoll aklo kondo Fred yan. all right Tamil Liban. Kulo malap tamil shirle, kulo malap. Tingin Driscoll, kung kulo malap kaya kyokian Monday, Shiba Wednesday. Nakadasong nagatasto. Shifa abange, Mwe Read. Tapan akula. Tapan akula. Gospel lalmeto. Saptalon me gor fashion agesngal tolu. Pangan ipshruklu may taga metan na lalapat taga tukngan. Tingin na naman naskat focus na ke background ko machine na ke purple nata sa ke puklal gospel lalmeto ke pelshing. Puksenge Paing wo ke Jesus Christ machine na silmeto akkalemye la Jesus pamitlang wo siya katil ta wala la ke siya pa wala lang na kayo mo katil ta ro na sin matlal ke wala mato na vingum liye ka riti me puksenge somne ke sapta long lal course alle kalem na pela Meto alert magun Old Testament in alle proof na sin may choose nga katlik na din ka nga akkalemye pang masaya siya. Pang masaya siya lo sano. Agat from kun gepelal chi siya pang is siya 33 AD kat 2024 ngena. Ar siya panars may choose matasano masaya. Masaya daga misya mulyak songdar. Siya nars masaya matasa. Siya nars talik na din ka choose dasano la masaya siya siya ng dasano pange fosyak lalap siya ma taga kalim ke langkalang yoklan gat na siya dalik natal si fenang katram mga main maluto siya daga alle kalim na ke background ka literary context la na ke fos saptalong la ko taga pange pen siya which siya la chijes pang el taga ke shenre tram kunyak me el ender me triumphal entry siya na Jerusalem Shenry gospel lalmeto siyam ke saptalongol siya Mac siyam sapta singal siya Luke singal ya Son singal Lu Shenry el ender Marshamon ya in the Old Testament confirm ya kisin me gospel nga mante el curse ya fictrisco el cleared the temple na el folok na pet ni we matamalutu chinga yulan tuste bagatash keng mamalutu chinga daga keng malutu chinga daga akkalemye mo olivet discourse ete ya mo olivet discourse ko pang mo olivet discourse mayen enta Mount Olive liti oyen tokosha langasha na popolyak chimay daga ke may reaching sam kun for changing out. From kun la lime goslan met lime goslan phone. To oye si mat chi se lora ele tola el rejected tar le som na ke me klein sapsimal daga in ak phone la ka kway la fin section. Fast forward na Apostle Paul ma chat na mange in the back burner. The main audience like about God choose pa
mwet oil chimus matching na siya. Naro popolyak siya daga akkalemye siya ma alle kalam siya ma choose nga merit. Merit siya pa wi sham kinyak ke popolyak siya ke matay siya uli nga fortune siya uli nga elos mta sano ma push la siya daga. Agad so mi kuya weapon agad ke sham sukuwa. Tanasik kong ganing kalam ke la siya siya sham kun la pel na upe daga if ingat liye na ke metulong lapos. Siya kas ke kanao siya lang temple. Mo nga mo kayo el somon la pela foto me mo nga ya klala pe shikya. Siya gani lang siya. El akkalemye betakalan lan wen natin mwet la wen mwet ito. Samsam kinga fos long lagos na ke me fos ton mulsiye ke sapolong lagos. Da vingat li immediate passage mataga na ke may popolyak siya na ma na akkalemye ka pa me katina ko la na ke tako siya na oye mal samram ke long lagos far na ke longon me ko siya na vingat ko na ke oye ma sim na ke Old Testament kel tene akkalemye mo rapture utatle Leum God Church believing Jews and Gentiles na fact pel kayo ngeta ko kadinte akfasrye na ge tapan chi masham from kinyak ke saptalong me ko shine tapan chi ba second coming tako straightforward na shin Jews ma tinay mo El Messiah when he came the first time. Abangan long galang Leum God. When na den akkalemye Yay course nga daga mwet nga li daga second coming sing mwet nga we Leum na pa pa. Awan nga akkalemye. Chat na my choose January 2016 ngamta city lang David Jerusalem nga fara nga shin matayin siya nga Nese nga pia ni na li mafto do meta Baptist Church by corner singo masiak se komdala Jesus pa metlango ang mo Jesus den pangay oyen mwet nga in person nga long mwet city la David akkalemye mo Jesus el de ba kat lango si ko masaya si may lusunta kan dahil nan sasamo na kismen lang kalang Leum God na shaleyak la daiga puplan tenen saptaya foslongon agot na galongon ikos pelko uksinga ta na sinja talit na din God shake in me in si back akasmak yelos second coming sina samsam ke popolyak sugonge etaga narun 7 years of tribulation matasano second coming pa context katindi foslong saptalong lagos tanang kem tawaken me popolyak sugonge Napangan popolyak sugungan. Tapan na ako la metulungan me was fashion na kesiyal tolu. Patsum na ke Mwe Read ma. Pat sagat nga mtawag ke. Tuku nila akkalemye lutilal ke saptalong lagos ngan all of it discourse nga Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and waki. General Moya, which Shaflalal, El Shomon Oyen Tokashai Lan Ingashaw. A Tokashai Ingashaw Fama Oinge Arsh, some like a popolyak sugonga. Arshmata enforcing out, show Islam lalos, as so many notion nation she might push le. The mega shillo slalfon, el mega slalment mwet. Malimekos malalfon Uslam lalos, the wang in oil elos shaye. A malimekos malal metameta uspe sa fascista ke oil welalos. Mwet pushlel patlen taga oinge elos na gawa matawakin mwet kali emutul. Patsum na ke foson kosh. Kesyon in full one phone, siya pa sa kasla effect. Mwet pushlel taga mwet pushlel ela taga nge.
mwet pusle ela taga nge fasha osin na shell matain fos na gawa nga talik au kaya lam lalos ako la lam lalos na matan lalfun me ko siya fact na sin malalman itli me ko siya lash kato oil lumdalan when lam lasho e kunda na malalman me ko siya fact but sineshoot na isa fal na siya strewa kada mula kato lumdal na kenyan kato o inge matan lalfun na som mold oil lalos agelos som mit pushtel daga matan me ko siya lan med meta well a good cut na get to find narrow akkalemye Allah. Ngayon, compare sangga yak na ke oye si machisya sila makin tupag yak sila ke merit sila na ke waiting fish sila. Na inuay na ako kung may choose nga, ang nag-share yung finishes ko talaga at yok kita, ako ke merit lalo ito. Alam, we travel period. Parents land pride, pride kung, elos tuweni, rela, write up a contract, sign in, nalos facility. Pangit, we travel period nga, elos merit na, kasi elos yung tasano, lane si ma, elos yung song, na waiting station. At yung waiting station, langsung na ke, kufan, na, kafa, na ke merit nga. Usually it ends up 7 days. Kapangit, na, yes, yung nga kaya kalong kela. Elos 20, sign in, elos yung merit na, right kung siya nga song, masyay, Angeles, the long machine that la flock ng fight Chinese. Also masyay, livinyak la flock ni. Atang yellow, so wala la tari sign ni tari contract and matan meron. Kal ko flying me patain masifan na le. Yes, sign ni contract and ina ito me adu yak le contract and. But kung contract and sign niya, right kung flying so mako yen sila, long sila. Livinyak la flock ni. Pangay o yeshima tagon na ke upon e akula patagon na shift upon e akula nash matan lime ko nan mo ash matan lime ko nan fun kesh ben los na ako may push na singa taga los mta samon ni pat na may push na singa ke infugan fun los takake som na ke lam lalo nal fun lime ko siya illa som in is en mo lalo what na ke waiting fish singa danga auditar o singa siya akkalemye mo to na matan lime ko siya ya los tago esa Leum ikesta na siya na mwet push na in fact so at de kumtel at siya in fact inge osin taran at osin ke ito Leum ke aoyacpac at siya in fact inge kowos taran at kowos ke ito Leum ke aoyacpac wangin mo dito Leum ke aoyacpac masih may tagakaya kung musya nga matulal ni church body of Christ na kayo kumasamsam kinyak sa kasapag mong lako singan. That's the 7 years of tribulation. Na oyen, ako na si masamsam kinyak nga na si dalit na dito nga. Ako lulus na kaya second coming ma, Jesus na taga, we body of Christ, the church, ay, pasalila, Mount Olive. Ay lusin kapan, nang akong musyenge, church, wana ka akkalemye ka sampang Expectant. Rapture siya bagat sa kanong, siya tesulong ka sa pago, fosingal, tulong ka siya lalko ka akkalemye. Kasi siya koran siya, may gos,
Angaw nagangan me ko sun pa isang bagay. Kapun siik foreign siyan me ko akkalemye. Na utak ya. Ni siya lalalfungi kamo lalalfungi. Utak la ko. Akat la fulok ko siya. Lang tak ng yok. Lang na siya talik na tita. Ispa like the two. Ito yun. But mo. Soldatari 144 and lost pre-destined, pre-selected, pre-elect imashon yay portion in a low steam pa essentially steam afford almost at gas mode akkalemye sa kapin so hindi man sa tulong lapis man la nake na hospital edge mo phone ito po number I was in ako kaya yung commentary akkalemye oil tingnan mo el signify one mata kasi kung hingi ako muna na let's just kakalan man ka sa pagkakataon ng mga but pa kalan sa nag most niyo ang chile la kalan mo ismin lang kan yok man ka le akto to yela ye push niya when if in fan na I want to make well kita pa siya nito wala na lang ka na si kung ang pagpinya pa kasi sa mga sa pagmumulong Leopard weapon of revelation. Yung cut lecture, mga kasi. Nakita siya nga, oyeacpac at tulungat ka. Ang mga kayo, yung pen. Kapag niya masikap pala niya na ngayon may wall system ko. May one world ruler siya. Eh, pag na siyang pagpinyat na yan, it's a bit na. Ito ko, Vegan again magka. Como din nagkakaroon na sila. Eh, siya. The 7 years of speculation. Ako matasano hindi taktak. Pati na naganin na, namatay na. Ganun. Ako na yun. Last siya lang nga ng kalang demolbar. Mali. Akos na kipalain sa pagkakita. Go therefore make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Teach them everything I have commanded you. And below I'm with you the very end of age. When na pay sinchin la kumifin pay kat matake genek pay lan God. Ako la when na tan ni may question. May push la siya nga Jesus Christ akkalemye mo la taga. Why doing kasao? May nagawa ilyak sono may lalalfung. Pakat sano? If hindi bangan mind frame lo may ngena na Satan got you. Satan had got me for a long time. Nagkisben lang galang yok man got na si awi ko mingena inakas makinyigat tayo nagka-flok siya. Wanam topic ka akkalemye. Tapan ako na. Tapan ako na. Kulo kakching gat. Kulo manlap ke pelak. Nga fot nal tamal chile. Tingin tres pel. Kulo manlap ke mga dulo. Alright. Lucian, kulo ke ikasiklan may naksilas na kitostan ngayon. Akre akilen. Tingin tres ko. Ngayon argin pela na sum. Mitligin akong gaslan. Tingin per, Vinan Kalin, Paing kum glamala perle. Tamal Swenson, Peli, Paing kum de, ni Pesta, ikaw na suglang alam. Manakusin ito lakat live stream hasta ke YouTube, som fikum mayas kum som Czechia. World Traveler, Andy, Enro, Paing kum glamalap, Kiasloman, nasiba kum bel, Luciana, ikaw na sung. Spiritual preparation cannot be bought or borrowed at the last minute. Gulamalap ki gasin esmak singan le sap may kata may bang na may pel siya. In pel siya tawag lima na siya ganyan may wang na lang kat. Hindi ka yung peso. Ingin ang fushes. Ingin ang may sas. Or magod.
aspel je wang de ma vaxila Luciana Luciana Lulap tegen this floor ik open assume Mwe Paul kaksakin kat lumalap kya asluman digin megil tamal lakkay kum lumalap ki bang buma kede akfasrye Tuesday nige belso milaslan Delsin Junior Mendelita Paing kum lumalap Amen. Lumalap Suwe M. Nelson. Abalos pa daw kasi tatam limang yung from map. Naging natin just go. Ang iving ko nga naging bakalas yun. Naglamalap. Man, wikum daw sirle, tamlipan ingayin, pain met wiyas na kayo, mawigat yangan. Nutisi makatip sila sil, tamlipan na, papa na itataf lang Ke si wiyas ka akkalemye ke, parod maningan ka, inmula langan. Parables inge, mga kaya na loan money. First singal, ako sa gitong ke, sapta si benangan. Na si Fesingan fakla, tapan, arunay na rekma. Napalyak kimit kalan sa tolu siya ba, takan di tikat nga. Ipsimet nga taka ke, first singal ako sa nagalongol siya. Inusin na siya kading kalam kila message manyak nga akkalemye tawag siya nga fakla na toko siya ilan ka siya Esam o inge o siya mwet ma akoo insum matata kasi pelfal nalpangon ma mwet kalan sa atlal esang ilosin viyeng malal na kewa esang nasin kay si fal nagilapan kalal na sin si sang ipin manikol lime kos tausin, nasin siye pel sang lu tausin, nasin siye pel sang siye tausin. Nelson, na kanman pa, the man is going on a trip, wealthy enough in sang man nasin servant lalabangan. Nakil sangan, napan maningan, ngat lalan, pa ininvestiyagi, and multiply yakyoki le lapal sang nara akkalemye kimmeritsinge la sang fal nakilapan kalalosa na lapamalo sisan panakkalemye kalemego she luose na siese na Esam nga na pa akkalemye la kipel sima me Akdaya singata ko, fakla, what he gives to each person is exactly what that person can handle. Usina si kumin sikipan na nan ka ipsinge, la mga kum utaka na siya, mafal mautaka, fal na ki, makatpapalige siya. Matulu siya pa, katlige maliti singe, pel, lesom leflo ko, na siyamram ko naki, abilities lalo sa malapasima idakyang na silosan. Fasingalan kos na kasingal alko singan pa akkalemye la na may tsimais na may kos tausin siya urek magin mani yorola lais la pel na may kos tausin. Altabali na fakla inlamasa pe na may tsimais tausin luwa urek magin lais la tausin luwa. Nangin na ako ship le Ashirol. Singalay ko sa akkalemye la, siya may dakyang tausin sina siya, pakanak love sin foka, kan la manilan laim lala. Le. Namasi nga akkalemye la, limego siya, duwo siya double yaki. Namasi siya flange, he dug a hole in the crown and hit the master's money. Dikun pel na lois, na met kalan sa apsing vlog, siya kanonurek malalo siya. Nakatyalim kaya siya ma dimekos tekang na siya, vlog ko ng dimekos kowos na ka, may pangan mapakaber ko. Nakaipa na siya mamaluwa. Pakatayang iki, first singal yan galungol, tolu singal. Naskili ma si mga fact ki, siya may tekang tao sinsina siya nga ilang alem, ngay tala kumit na upesi. Excuse pam tawag takong
Kung kosreni yen kum tia tak na likwe, o kum rani fukuni me yen kum tia sisalik fute na wean. Ngata siya nga nga asom e kan laman ni loma in foka. Di paing maloma. Met siya tolong masima akkalemye ka ba. Excuses laling el del ita kyang lalal fungisin na sil. Ilan kain orek makin mama ita kyang fal na ki me ma akilen yak sila. A refusal sila Sanga sila ma ke el sanga ukwe mama master sila akkalemye na ro. When desire long. He had lack of love, little desire to accomplish anything the master has asked him to do. Nara, master siya lang, lem siya lang fact na siya mo, kumpa upen siya, masing nga fact na siya mo ba, excuse pa kumrangan. When il siya malasang tao siya na siya, caretaker siya, ilalal fong ipel, ability na sang resource na siya, apa ilara siya na nga. Naging fact man sa pagkunya na excellent master siya pataka na siya kinahangin. The least you could have done. Masip, kulugimit kung kaya pa, gusto lagi yan ben. Nangay shesh lagi mga siya. Alam siya taong lipan nga ngayon. Yung dawa ka. Ikaw, matsimas mo sa masing ito la. Interest rate ke Paing ang siya nga. It's 0.00 ko to. Kaya number siyan ke. Nara, malutut siya nga, alana, taka ka din me, siya loang na ke faithfulness la siya. Siya imagine master siya nga pa, fin bakat papalu siya responsibility, kunakan lakom. Siya nga't mali na kela, efa kaya akfasrye si kom. Som na ke la, kat fakak, medikas kat tafala, me kataro ki pella siya. Faklal damal lipa na LTX na nagkilutising Fakya ako lawek magin pel mauta ko na ki mama entrust tiya kinasiske. Nara maluto chinga ta ka nasish. Finuta ka lalal fungi nasish ke masi. Kadin sang kayas na fond in kain me. Orela in yok liki ke mauta ka nasish. Kadin tera ana else mo ako la na mo as rationalization lero. Aoyacpac lero in some cover up equal. Man el alana me nse kuske in kanu ko mawang na siya gelke. Lagi maluto chinga ta kana siya. Rek makinyan bella siya, punokon la of akfasrye, nakadinala na loeng na ke. Tapan, anagivaka lafa ka fast na namit ke makunas ke kalensap ma uda kana siya. Pangay mga kinikasya ka, flok mo yun matluyak ngayon kain sawan siya liyawingan transition na ki set yan. Lumala. Ang lipan, tamna siya le. Flok mo yun Tingin sa Kulo Lulap ke akadesen kum libe siye ke kum akilen na naklash na ke kiteyen may kashop nga na libe siye ma lumayak na ke or maginyan mama ash irolos ka na ash pel si ma kachargid na ke millennium mwet lalal fung isa ma so ekip taong liman siyang with rapture so ekip elan rapture lusi wilan bloke tako akluwo siya nga nakatakunokan may dagyang nasilos nga ba ash ipinen ko ash pa may dagyang lusin liyen naipapagan ka tayo siya na kaya kasi charming na kaya eschatology and na kaya study of end times siya nga noya mamadaliyan na kaya taknalikor magkunyan kay siya mamaytekin na sinmay ito na ang alam ko si Vaxel na kaya banking system parang masih ma-fail siya charming alayok na kaya sumra investment loman why makalukya ko na investment sort of be order of priorities loman kung invest na kaya masih may kalawi kung invest na kaya masih may
nituk mabat. Na oasr kiden loin na ge. Vin interest rates what they just around ge. Skili even 1%. 1% vin dol ala yok. Kacham bin fraction 0.003. Şükür rasi. Fin kumsam ki percent şirket dalasi. Banga interest rate to a banking system. Saying sang machine might investment. Na kumsam general banking account. Kung fin som nage CDs, para may iso nage microcurrency. Kung so invest nage gold, kasi commodities nga, may higher interest ganyan. Tapos mga na phone na il sa kawul. Kacam nage mulak kumising may ta, ngayon liya mamashpel, may ta wash lagi. Aspel siya, mga oy nga nakiway tuwi. For normalon God, fast na naman. Sige, just ko kung Lulap ke akresing. And tamang liban, may di na float nag set yan, ashma yung, maging balance yung. Commute. Kung mga isang fact sila, cheeses na sina, siya dito lang, may tarsikilan, akfasrye kisensya klal tuku gange machine bomman alma coin siya shal singan ke sisar sesa sang malal siya sang malan gat afat na paela elosya cash flashing the show at kalam kya ka tiyan wo silum de mantiala managawa wan na siya kaslan ka managawa wan na siya kaslan ka mas mo finshak si ma but nagawan loing ala kuya na gero pa nag aru si ma tigin tram interest ka from ginke fred yan ngan but in loing nag client sa power si ma ka us cash lang God nag-fell na po paano mas may na rin focus na gero matlalal fung client sa option ito ka cash lang God ka din fashion na song ke oyen sham lash ke oyen or malash ka akkalemye pangan lies la pangan ipsi mga loin na nage factual Jesus nga well malan fella malan God pang kaslan God Kulo malap kya kita yan awo tayo lang na tamil siya All right, namliban Lulap. Dangerous call. Forward balance yung nage set na dugun set nga darak akfasrye Tuesday na dafa fire losses on kali. Kami mo manit bigas pa wala lasr. Dangerous call. Et luolak silom siya. Boy, isin yok. Ay siya bel na kayo, okay, gal. Lulap. Kadeswan ke manak sige setyan. Taban mo lalan God, el taka ke yok shato lu faslong lime kos ke to yon kos. Nagat samsam kun puksinge ke Victoria be. Taklelan kanon puksinge yok sha. Kat fin loeng na ke puksige yok sha ta na. Gas nga taka na siyes. Asur ke en Jerusalem. Kalye iya ka kalye ma ita kyang na siya losya. Na fin shak taka ke. Ta masikyak nga pa masalalan en Jerusalem. Alin na pa akong ta masikyak finanwe. Insin na si context nga. Kat fin loang penan gigas lagi puksi nga ya. Kasi mit mataga nga pa pakong mata. Pakong mata. Fakya makailalan Jerusalem. Na masir nga fak naging makailalan Jerusalem ke context lan yok siya ba. Siya pela. Sislan wike mwet. Akkalemye na yan temple si Jerusalem. Akfasrye enenu. Sin fell na phone na. Inge. Skilyak da ya si kenge. El sapper. O na sikatin mas. Fakya sapper lan sikatin mas. Elita lam kulto malete follow. Elita la kaspel wengen le. El net la. Ko eto ko na ye me microphone yak ne. Kasha eto ko na yon me. En Jerusalem pala fallet si bela. Arlena fallet. Na los patatyang nagi oyena asyo kos. Na pa share maya ma akkalemye kla. Mwet si muis nge. Siya lut na gil Jeremiah
Ilrela framework sila nge sapta tolu nge anain puknaf toto sema usie positive framework se in taka na kema masamram kun na kalye kayok masala mange la mga ne ash ta naki brilliance loyal kilaf lang silang gata pasapta tolu singa taga akkalemye siya siya si fintra nara kitapan mo lalalan gata Chermayel sham ke ne mama sikyak na silos nge kat finlie el shaman na lang katailange na naklak ke wayok lok e ke wangin anin matalok o na sipay sin namin mama sikyak nge ke kalyeyak masikyak na silos nge eni na inash auliyak si yorolos fa fintrak si nge kat fa kain mut kutoko narapak or kikekla sapta tolu fakmo ngapa siya palatari kalye yaksinga el penya sap ngain sum na yen los madal tol el shingelya ke shing ngaupe el kanta yamunu ekinit ke on mangalik el kotaya shike mutko mashaman nage inner thoughts lan metma samus nge masimus kasya na sinkahata Shike liye kasya si matakabe ki faksine kalye singe akilen pasikyak na sinen chudang sikyak na sin chuda covenant people baka chabram kenge na lang silan gata kaditala akkalemye lagi metti kitalik natal nge cross ye Jordan River ara kitu chona mi longalal kosh first sinaga singala ko silang kowos finara mainge na maita ko kaya pa insi wo mo ke fun na daram ke tutronomy man longalal ko kan usina si was ke ko din sekelia na ke kasya in mo takla Leum God elfa akin si wo city si wo sa emailamos Leum God elfa akin si wo ko ke elarain pasin ni talikta tu wo so fuguni melo wo so kewa sip na tuwosa. Leum God elfa akin siya mana kewa ko sa fin elos mata in kalkalin akosten singa. Na first singa lime ko fani na gewon lim alko singa fak mata siya takos fin siya akos Leum God. Leum God elfa sel ngai wi city siwos. Sel nga wi melos. Mana kewa sel nga ne kena first ono lalkos. Nara condition siya set up na kim tawag iya na pakayok siya siya sikya ko taka na siya los na dek siya napitekle mamalos pa kaya was longolime ko siya nga fani na kilongolit ko siya nga pa siyam kun na yok na ki sil nga nga Leum God elwo na sinwet na kayo sa lalal funginil na pangay condition siya kimay nga wuda kumin mong fushesh intapan mo lalal. Pienga ki changing ule. Oyepe met cleanse up tolu Kasima takape pa rik magin telo man akoo ki resources sa. Nangako met cleanse up si resource la kumapange mong fushesh mateng. Oyepe wo kadin aktaye kadin mong verse ke pelgat force. Pangay kata condition mo ka. Mayin ke akkalemye mayin siya wawuma akkalemye ka. Elos tila pala kanin mga ala na upema masikyak na silos nga. Osfindi pa fanin natin nga. Leum God el pakotin el fatia siskatlen na nito na affliction nga masikyak na silos nga is only temporary. Mayan delita nagki-compassion, love lan God. Leum God delta ala na per mama ngay in aksaparilos waya kan sikyak na silos ilange LTN siwo in narakadinasyor kawayo. Tajak tamange takain silakin may nukasalusya. Leum elitapel nga nash akkayo kiyakin prison na elita ke pel mameta tie
esi si was slash my lucky na siya. Kipel mananan ka si was at ye orek elito. Na pangi kata mama elos akilen ki injustices na kewa. Na nan ka de si was maurek na si elos para falokan olos telos in kain tapan na me in lalal fung irin kat. When si fe sila lash ke fakla tapan mo lalalan kat. Gigot siya ke yukshal. Yukshal to ka na sisla. Once upon a time, si Pela kanakustin na pangakalimi ke ikesta lakala. Kelos patatyang nagi oyen siya kustin na sel nga patatya yorolos. Na en si machuda na patatyang nagagenge itakyang mga na selos in kanukasalos siya. Na palel fak malalakat into ni oyen malash folokla na yun Leum God. May Leum God, iltalin siya sang may wayok na selos. Ta ilsang mamafal pe na selos, in kay nukasalos siya, in ta faele liki kilalos, nitalan kenek suko fan na, mapay siwasa pa, insom na yun. Nara, en siya tagakiyok siya pa, en after sing mapa finchak singe ta ko makena kikat kasi let us examine our ways na pel si makatsife na ken sa ikat na katasye na lemdolek na samis ngegedel lemdolek na sinkat in los na sinkat ki tafong naftotole apen ng akum ke na flokyang na irin kat kat kapasyang na sil nakat tayo rol. Katik kan establish perfection tajak ta pasisar kat na fast proy na sin sum na rol. Mayen elosing eliela mga sikyak na selos tajak ta ma elosive na pakanak love kielos. Mga elosive na rela affliction ni tajak ta enji maelos akilen na pa finchak lalos mulala tagamukay fun Leum God. Nara Leum God na sin mwet na kewa sila lalfong inel. And that include me and you. Navlok na your was, pangay kasi kalala. Lumala. Kala siyale, nalilibat. All right. The interest ko, Kulo. Damaliban. Ngayon, akfasrye Tuesday, takas mayo mit damaliban mit fast medan. Ale Kulo tik interest kal ke akatinya na wuwo. Masum we alu ke Wayside Chapel finan San Antonio ke Henry pangan topic na yok si masam pagmunyat. Yok siya saptatolo. Kulo yok na pa siya. Masih, tenho só como Kulo como dia. Yok siya ke recording sila Zoom sila Jeremiah yang kasasingan mga pakumdam kayo man ale kadaligas la inliye mama isikya ngayon el dafon si Israel ngayon los kufla akkalemye na pata ora musi pakumda si inliye kainin manaw bema isik na selos ngayon na ako may first na mula siya ka Katfindi mapayapaya pala akkalemye nga mega charm kun nga if you bang nag-rapture aspel si lang ka di idak taligi fellow bang ka the prophecy bang ka mama akkalemye yak kipaya pala ako minggalim ke nakatabi ako iyangan pa nagimula kumit lalifong iseo Kasi mata na ke mama katash ke fin fela. Kasi tole. Fin fin ito la natin sunayin ka pro ready gaslan ka. Kasi mo kan mol kun. Ito pala sila ilita mga Apel na ko como se vê como se faz chique como que olha assim. Pelo que me acaba com mais mais wo. Mas mai gasiko.
fin mange broi ko really gaslan God asta maasita ko fungul ko kumin mo de akfasrye kumdi fin mange seulo kasi feben na dalo mo mana woni basic laklatin broi na avos liksina nga ila fakla ma dal pagana kinsias mana wakrat ka na kumin galim kele Paipalo akie oye mai kashikat na kemulit mula mitlalal fungise. Nakatfintia matake, meramentia matake, katfintia riti, broiken, nakadesum, eash oye mataka fulgatirakan patatyang penamake. Sema, usyakum nage, mannaksilakum nage, tustea. Tuesday gisbendegin megilil kaolauye ko na or ngay sauk laipse nga kasi sa mitolo na gen mitmekos man sam good na backpack na ilang ke mannak sa ngay aki background sa na kumta fasum ready men kung fiction na ready na kumya fiction na guess na sum kumin kalgilip me mannak sa ngay sam good na ngan use iplo ke mannak nga na pa sa asip tol use ke nga kum sam gun marit na gis tusta nga naske luopi de sapta tolu fos se na gis nga limeko shot na gitelik lan mannak nga na an kegum riti an shredik fosing ke fosako shan il sam gun gaslon God paye na fosse na che fosse mostra che fosse itko so no che lienga il korek malon God die ekik mama gaslan God akfasrye il na det sen det ekik bela ekik gaslan med ekik för då gaslan God korek malon God na yes sen det ekik na may ibsafla sigan pa yok bakot in Leum God was ay gusto niya sila limeko siya. Pangan tuloy si mga ako may samdram kan. Nakatsuo nag-iipsimet ngan sislam sa kadulong gamit sa samdram kan. Ipsen kung hindi mo na ready kung hindi la pitas velangan leta si akluo nga kasum na siwo sila kaya kowos kowos askian. Kung hindi kowos nito ito le pelilisum la mit balam si meracham Jeremiah ilola oracle sliding and ilola bala sliding and pasi simusik lagi lamentation ko yokshangan Isaiah Ezekiel mit balangan nagawa samdram so sumay nakayelos sinakes magunyelos ne ito fa ash mit lango si ito ko na tako sikyak tari Pidel nga tukun level misa molyak sort na ko siya pidel nga ekin met Kulo church na lakayelos min pang belsing alupe kayak na selosan na lakayelos nilosin kalam nga kasang kat pay kasang kat tie il sumanyak sin met palangan limit na pay la katsak pa ng mol gud misenge na ilang kaskisensik silviyege il dia ulayat mo ilafalok pero cham gud nga tako aklulan lem elaya dapat tamasha misa tari wit nakawasak na wit nahatalas ki misa tari gaslan gat na dyan na hikle sima kulyagum na kulgat nag-iipsi akluungan Gipsiaklungan pa, urik malon God il dia ekik. Urik malon God il dia ekik. Katfinnie malon felo. Ekle. Kanausjakle. Akkalemye katfinsunog in Genesis. God il kanausla felo kishonot. Na lorela udlayla silal mo. Ngayon fa dia si Philipia kanausla felo kishonot. Il filia may akal si pa rainbow. insang akilen olaya silari kan. Na mesike ke rain po sa ko kan. Pa
LGBT claim mo ba flag lalo sa ne gumli fail da karama in akfasrye God finne kan oy singan da ko inakluke et gason God et ek Malon God or malon God etu na ko et kumvin read funny for si ko lang Tashok to kikase na kashaw fellow maas inge karingin in fa kanausik lagi. Malon fellow ngay kanausik lagi. Kung vili nekacham ke saflayen fellow bang. Fellow sing akum liye ngay katfin mol soon takaklu ko katfin Willem follow kita takaklu sing ngay. Ilakol fellow thousand say yeah. Na dugun thousand say yeah thousand say na fele kanausik le na sibe masaya. Even the gas got il check na nunak ko. Na fastament na ke ipsafla singan se baske fos algus na ke singaul lime ko shan. Fos algus na singaul me ko vinli fos algus singan ni sakle when ekle in national seal in like a thousand say yeah. Leum God, Leum say urine God, the learn a thousand say yeah. Nakakuming galim gila, faxilal pidang, paile, fine I say I'll ball like a yate for commit, yate for go somla. Tasokto, Leum say urine God, il learn a thousand say yeah. La baile ashmar to fungul klans of sing ashmar to akoo ki charming man de faronik set the oyangan ashmar to fungul in the kanaus the shokta masing ako minito kalim na baigel takutin lon God yok paipsak tulungan sa mo lagi fosali ko sa kekalme ko siya kung read liye pale kanon may nanak yok sige fosali ko sa kekalme ko siya something na yok ke pako tin lon God na fosing la ko siya kung ako minsan gidin read kung liye kung shalik lagi masing asmo sa shalik tulungan kung read liye mama fek yakingan nage finbang fosal ko skiskel mi ko sa champion back out in Leum God fosal ko sa inge mwet kawaklo ke kowosano lense kuwosin kafeng to molo sin nesnes e wangin metos e kuwosin molin misle yemadan God bange back out in Leum God wang makatile ilngait laliki. Enenu may nakakalita, katiles ang foul na ke masima usan. Nabangan akate to na Tuesday an ngatuin siya may asfaya kalo si ma tingin Diyos ko tamo liban ito ka akfasrye nakatarakali program siya. Na tamalipan tingin Diyos ko bangan Tuesday tingin Megil bangan akfasrye Tuesday tingin nga flow ko ng pelo lasil tingin Diyos ko tamalipan mo si akfasrye ko sila nakatarakali. Tamalipan commute nga mag-commute ako feeling ko. Wala Ano nga. ba siya? Bakit nga ba? Along ang liban. May tigi-tigi na ito ka fagula naman na saka ngayon balitiyo. Lo, Smith. os. Kahit pangan ngayon balitiyo lang sinem. Kunay identify the element ke cause and effect ke reaching. Ipsimeda pangan akluo. Lesine me akluo. Akate chandra ke yoksha ke shamsu or makin shamsu kung shamsu tonyol as an example. Akate chandra form ke yoksha laman lemon shamsu kung or makin shamsu tonyol as an example.
na tamil share the interest of the goes kan dagan ak yok ye cashingan technical working genre tukun akkalemye siya tulungan personalize in writing around in malum ke masamasla shishin forcing na kumshigente ikalla me inten lan shamsukung so force ke shamsuk tolingo force shine ke algo shumshila la shi force ngan la mala na shumshifana personalize yeah na most like a writing without taking away the original intent like a force ngan honore magin na kai shi force ke shamsuk tolingo pangan lesson e mak tolu shingan amna fin kumdena kalen gem somshi beridi shamsuk tolingo na taga liena ke me oya masim langan taga na ruwain ya sum nake tamang chele interest kal ngamo bangan in photo na akyok ken genre kowos ko pen akyok ke pensin lo malla tamang chele Tamang liban global lab the interest ko inge na kita ay pepela na sum nage fake loss ko nage may naksige Senrio, nga siya makuwasin ako kintosta. Na viewers lasan, kuwasin ito. Lagi dem da Sacramento ke Senrio. Nga akfasrye made. Vidak mo din just ko ilan ako atol ko nage akfasrye Senrio school and saka jump from kun. Tamang lipan nila akfasrye akatege pala ni Tawi and Finance Sacramento ko Rancho Cordova. Tamang din just ko pagwid belang siya. Lumalap ke may fact mo kayos nga nakatayan ay finalong silang got in sikyak pe finjak na yok silang kasin ko nga nin kain versus na Sacramento ay bain ko skewa mawigat ng ipelsing ngayon si Fesin ke Henry fact mo tapan na finjak in Leum na samsuk tolngol nage fact sila daw lipan nala fin pa nag-Esam so kung kate akiem of ka style ke Siamin mes kung yukshak o siam fakas kung inga noon ka fakas pangan kalim lucky gas nga nag category nag genre singa na naki maditi singa ke samsam kun tapan si makat samsam kun ki kuno ko na fashion na finshak si mga akkalemye matako tugun mana ke waki me kayo auliak na finshak siya pata ka ngita finshak eta pan lasra inma inlem ipluo siya ma katakatalik maliti siya nga nagkaya samsi oktolingol sa kong pang si pang price in sukya siya si bang na stand sa kafasin ki on gosh eta ka akataya na ki pang si na sin kating na sin lem kating na fasin na ki luwa akkalemye la lem katil porong mo na fasin may ki on gosh esamram kun na kita panlan ka na funny na ke fasit kos na ke algos pa finchak in Leum ko in gat singa na molala ta ko ke fasal kos singa texta ja akataya ke pa fasit kos singa Israel ko sin malal fung Leum kat mayan lang sila la kawil na maliti singa sulban ausin na sikkom lalal fung ilasha kadineta la maki lalal fung silas la Leum kat ala na yok na nakmanastala na payan kilang ko lang siya siya na ikeko kasos na rol mati kauliya pangan fa ko si makirala lamala dalo fok ni rules The interest ko Kulo. Tamang liban we all the interest ko akyok ye casting a genre genre il taka yok nag-i-plan on ma kumisum nag Apple iTunes na kumili genre pa me rap music genre il country music ta iplan sam genre kainin kasake kasi sam na pati ki just ko tamang liman ko sa akkalemye genre ko kainin sam kung samin un sa kopang unin akfalet minaspe kredente fosek akfalet aspe kasain akfalet as mas kung un sa kopang
Unsa ko pa nga ilsam kun masing ako min loeng yokke lutien sa mo yok supek yang ako luti sa mo kuten itole mwet ko mwet sham nasin God. Ta vinlong opening sel da maliban ke ilsam kun yung liste. In fact yok nasin tayo ni Israel ke akfalet lalos nasin God. Nakalmeye bak yung ako may isla kalmeye singan ki or magkinyan le onsa ko pangan ka kasayin akfalet ko ba kung kasayin yok siya si bitigat kifas ke mola so le kitin kang le may if or makinyak na sinse if oilo sham kun mana sinse isla kalmeyan mit nam da fa kifas mana ke mola siya katika lang Samsung kung effect na siya magkiten oroy kita kan tafong nag-effect yan so kan kan mo Samsung kung na si Israel ka na si David ka Agur ka kasi masimus nga pangan malusak kaya nakatloy na mulak ko musing yun oyan lalalfong ila sa min kat si mga mitsingan sim na sing and pabe na kat si mga kumakfalat singa kat ang sim na siya sumal kat mitsingan na sin kat nakalimutoy lala oyan lak ko mapiya mas mga kumkan isline gash kat kimunin lalfong ila siya. Now, if you're talking kalam ke genre, kung vinli casting a genre, ano kung kalam ke na, okay, if you're own ma, genre for kalam lang sila. Nga siya na, kalong si country music. Kalong si country music, kasi si rock and roll, ka heavy metal alupeda, rap alupeda. The genre siya nga belong sila nga pa oldies, the 60s, country music. Tingnan back long, finbangan, REO Speedwagon, mga kain no genre si mga oldies. Mana kumin pinakin ilakin kita siya kalme yan. Na tamang liban, degin dress ko, nga mga fashion tune kapun program la siya. Jordy, Jordan, Paing kum tamang Lulap. Il ma Rancho Cordova, finta mo kita awesome ke Senria, uwigan na kasin mo. Na akaya ko, katliyang osilom ke uwigan Facebook mo, oya si katrafinan lanay, katmetolo nga kat sisemblan singa likos. Finta mo kita uspa na puklat singa wikut, fast ke uwigan na kasin mo. Kaya mo na samsam kin ba na ke oya na ako na lang sermon siya ko. Ka-tools for ka darat magin nga in mo finja mo in gasher mit na min kat metolo nga kat sa fall kat na kaden luto yang may dain mo kat na kawin samsam si fan na luti si fan na inde isong nunak flash na ke masing ba kanawas na kan luti pas may da si mga isong nunak paus na kete ekol pakat da kami gemate ya naglumalap Jordy Jonathan ke kumta ko akkalemye en kumash ko yan, lumalap, na tigin tres ko at aming lipan. Amo, pangas raming kali yan, look. Ngay ingin na agin pela na siwas ko si akfasrye raming kali yan loosan. Tamang lipan, if nga kajak kumin so met, na tigin tres ko kali yan. Kaya, Kulo manlap tamang siyale, MC, oye ko, Kulo manlap ke, update na wukumisya na ke, may massage work ke kasreacng.com lasr. Tamang liban sisak luk. Aki address mo sa nga. Fact na mit. Mong fushesh Paing. Tam dahil guys ninak kayo kumda ilya na yok silas mitalay mong yabang. Mong fushesh Paing. Kat na ilya silas na kayo bang tasok na masimay kaso. Bakit fin Nickelson God, nakitindi liye may singan mo ilbay ya. Kita ngitla beyond that individual di mo oyalal sila interact nuke ka. Kasi bela may ta fact la ma. O dal fact la kikishipe wo. Shipe ingasho o katindi lang na kaya kita kifasa sila lang kifasa mo mana upes na siya. Parang naita oro kita kan same tayong yak. Katkan flu la mongos ke nga si vena nga arla aske oya sila nga fin so mo sili gaston kat ngandin
matake na pospel mga simatayng yak ngay flora mo as faction basta sila ng may tinglang si complain ke church course ke alusingan siya yung nagawa na basta ilalang alle tasik ke dalongan na faction basta singalangan alu ke senria I should kop class ang naklagay ko nagibda kya alu ang masing ahi gumin loy nagimit kum kya kon la taon kun te kya kon na kuf singan loy nag kop singan kun te kya kon na talu am tawek fashion de tari na basta singan bangol kum fa kya alu mising yan na alu man na kayo min ngaloy nag masing ite wengin makakle wengin kuf kakle na the moral of the story is that katinulong isang kasang katinsan cool na nakla siya kain oyangan na kayo kasreacng at mga relaw at mga perfected mo para Sifac Lulap ba me mong fushes matay kagalias at lumiwas was lumulyo Ronald kasi gagawin positive akkalemye oasr na champion di ko magawan na kotpe boss mo ito ask ko ya sigan na sanggas katin in nawa ipsil ask mo ito tamaliban tuwing siya lumalap Hello, lumalap tamal sila gam usi akkalemye masingen men maben ng chiksivena at dahil gisling kung lumalap ke oya kumigenge somni ke siya korin singal dolu ako kang gali ko pangay passage mga akkalemye kekasinglis kekaskusha akkalemye langshen mong fushash akilen langshel tia sok langshel tia sifena konkun el tia inchevalet langshel tia ramasafal el tia nanka kel sifena el tia sign malat el tia watla makulu korek na shel langshel tia ngan ke makulu a elengan ke mapai langshe el tia falet ilalal fungi e fintra e matengin perna kaywa langshel tia na wangle alal fungo ba example na wo si matijel aki fin shakshin na shift na kaywa matlal fungi kamit mat nagawa fela siya ngayon pa but tipkay wat la mar kulik na shift wana mako kina siya Jesus Christ matlal fungi agulo malap ke pela na wi mat nagawa si akilen matlas nagawa matagal kiye pusalo so yeko pio kakchepim ge os na wo mam tagal rela oyeko tamil chirle at interest kal ke brain cash lage agatiyan wo akilen betigin makil lan fin jagin lan mo jas na ke butli tuwan nan tagal wikut paket tuste yokli na kayo pio kakchepim gat ke mo lashka shi fashion ke penching at tapan ina ka dinakola kadina ka nilan mo kadina na napay kadina la ako la katte kay na nga katte kay na kad tamil chele me kaltay nga wi na mam fatan mo ina ka wi makaslan ka akkalemye mashum na ingas lan ka genesis na revelation pa foundation na ke me as pa direction la kom katte kay na fuan na ke malan fela ngena enenu na kadines maklengen when ako lang matalan may koske kuno kon na ke me Wednesday kuno kon na ke Monday sin pa Tuesday renovation pa fire si tamil chile akkalemye mga aksashi eving mo lang ko ipsingan to put into perspective managawa na wa yak kan me kumina kon di mafela ngayon di lang it's gonna pass shan gaslan ka be a priority lasr if in ka ditala pita mo managawa aksashi ya renovate by fire renovation by fire na new heaven and earth come if in ka ligian in shares machingan omne malan fela ishigene man ka shao yokal is lost ya catch up lasn ka shao pangamay na ganin nan ko kipelching ilo man lap kyaslan nagaywa
Kulo kasreacng ke kas mo lan matagay na kas mo kinigat kay si. Ako la tapan Kulo kasreacng God. Kami sila tayo natin interest call, tayo natin pala. Namishaliban, kulamalap ke Shaming Kaliye, sigan na dig interest ko, ay na organ balance yung kuming Kaliye, na nasin YouTube followers lashan, katliye, Nickelson Junior lash ke YouTube, liyegat ke YouTube, Paing ke Esam nagadash ke YouTube, daralen Nicke. Even na kung click follow, kung like ye. Na dig interest ko, take us home. Okay? Lumalap. Kasreacng God ke katagan ke lusa singe ya, man paing kowos na kayo ma wikut kim daw Kenney ke pel singe, kat ngashe kashalan God ke makadash ke kamdang na kayo, akatila katagan ke pel singe akilen first tigi kowos. Kulo pa ke kasi matakangan, os estabella was in kain digiye pashe was, common son. Akkayegat penake fascische malo singe akkalemye na Sacramento nge. Hindi pe Castellan sisi was kamada ko Sacramento analak nge gat nage fascisch ma akoyaka. Kulon sin matlo wiyak nge ke arulalos na sinsiyaw belalosa wibe madin kalsika. Amali pa nil sham kun si koren singal doli fasa akos natin nga isa sinsiyak men mwet ke kain pel si ma matutinger kain oyange ali mo ngam dais mo mansin mo chaye o kelriti somehow ali lang apa ene no neke elos ki akkalemye na ke sham ke mong fushesh kamateng aine na pe na bana ngara usain tem la usa malutuda tagain gashat kewa akkayegat kadin silpe losien fulwas kenuk nugin meon man kat fast na met Kulo malap na siwas na kewa nga kasi kadin kain kali ke proefa kade kali at kanilasa. Amil liban na shele hashmala your voice. Taking Kulo, fast met. Okay gal naknaswiya kataga ni proe. Kat kaksyakin kom kat papatmasin ka siya. Ke kasalom na siya ke maluti magat aksafila ke kasinge kawi ogo kunanay na sin bet tamas bet wias nge kewa. Anak manas ke fasidi klasa at ngesesium kumin losien vulwas kinuktukin meun lom. O kaya mangan madal lom ay nage mas masalom siyak silay siya. Siya masapay na in fact mainge. Kating sapay katle. Kung bangon kat ke mission siya nge anak manas agakot lebe na kim fascistos na finan Sacramento but wias na kayo maya ko pa in fast ke sidel yoksima elosako na finan mwe karingin pa but wias finan ko siya kamat fast na kayo wakipel singe at ngesesium katlash fashidik lasr in fashidik kemisle kadinash ke kalam si fan na ke makastom utikat ke kasinge keinem ke winklo si fan nandum siyam sa paman ni sa cash Taplang Sifac Lulap Amen. Tumanap.